Mwancho murigereria na ukwane kurandonsi asore ase obotko obuiga bwikomena gatata somutinyo ikomena rimo mwaka bwichilufu ibere 25 nukugenda kwaribuna kwegokire ne meroberi yonsi myansoko TV oboroso bo mugusiko ruboga kete chinsa ikomena ibere cheke mambi goikera boriga na indengo kwarigania oyanyora amaya asenchira yobwekera nubuna basaki baito bayarigania ritukorigima erikwanekina koyanyorore ase obwagare asobotko bwabono bwatia gwetera asenchira y'umutandao bwekerero Facebook ensoko TV na boiga sensemo area ya YouTube ensoko TV asobotko babono asegati yari tukwariganeretie narariaya tigango turanyora asenchira yoko yachutia omubere bwo musate gutuka go kenyaniri ensemo yebunge yabo machoge burabu abanyina babere bakwegerwa kuna babwenete kwenyorera ribaga ase oborai na ase birogo ekeroktoranga singa kinga kejichobo chori abangina kurwa gusiko bori gwo gwesokya kurigie birogo byoborai. A child's death is a million lives lost. Musubati teyo bwenerete gusiri obugima gose gusiri omwana wa echinga kichyo kuibora. Karibu tuyanyora asenchira yobwekeranu erietariane Ishmael Mogere asomo chakano umubere bwo musacho yomo oyo taramanyikana gwikabono niko tukire okenyanire emambia guse okenyanire nebibago emambia ya rero imiye kenyoro kyo muchanga kyango imiye gwori yabomba bensemo yebunge ya bomachoge borabo nike kagere buna niko umubere oyo oretwa asayo nabantu bakageire koba abaibi abo basaga n'abanyakirogo abo baringe kurwa amatanga na kubaura epikipiki omubere w'omusacha omunigo toka wekenyaniriye mambia lereme kenyoro kyo muchanga kyango ewodi abomba bebunge ya machogo bwe county ya Kisii korengana n'abamenyi borogongoro iganigo batwerera buna nigo musacha yatamanyire gikormono kya mentero bwoba asaba menya baiga no gukumye twaboka bano mambia twanyorero mubero bekirangane likoriria itaiga mubero natanachire akabanyo twari ganda suguri kito goreria asheto mbali mbali tomero mubero tugutire para igitutanya korora ana bande dokumenti mubere ndoranyo manyabuya lakini omwana oromoke uikire taribu wanga ntora manya bakabona taraba identified wana abantu baito besangaete kera ntora manya muntu uyu ana mangana twarorira makongu tutana korora konya tukuigwa ono tukumira omubere gaki nonyo no yokore taya igo itito mwana bwo muntu ngenje obegete njira oyokore taya tiga masabasa bwa beru nanda ichangame ekogera akorete gento kyo kumi esanga sita abantu bakumeti baichane batigire kigasiya bagocha korigereria ikyara abantu bumna baro magino muntu raitwa nande oyo naitirwe nabande mbaito twesa matanga gaki otagosoba serikali tubekere botukyo bonne mpaka gaje stomenyete otokorona gaitwa tinda muinda na chikumuyi nande ngumbu na ngumbu yende zeito nande nanyorere ngo umusawo murabu itirwe taramanywa nande tararorwa abanyakenyero abeso kya sobonge nigo basangana into asikeri batumanyibuna nigo musacho yakagere go iterwa asangao na okobwa goika asa yaiga twajere twanyorere kene muntu initire lakini une korekana manyinga tayo gaite twakare tuga narjiro botinjiri yachirenga abantu mbakire mioro kyangoruguru yakorogana abantu bari gwita oyo bari kumera bamukore ibintu batagite nigo yatebekanire buna niga abantu bataramanyikana gwikaboniga basaga n'abanyakinyera bari kurwa samatanga ya mime ya kyango na kubura epikipiki asabona abamenyi bawo boerere gekorekeiga na gwechanera aho kyana na kuborendi asaba tukabwango iga nande dokumenti nsabu na totenene iga rogora kega matanga nararoro abantu bari kurwa matanga butuko mbaite tunekibete butuko yo maka urwe bigi nabande bagaitubo be bari nyagitari boniga gotogo sabange serikali nya recommend uburendi ansemeye na kubwati kumanyanga ngegendrete esengenjo bono bana inji totete kubogoli eseli soko boko goito totete tumanye serikali bwati na gotwali jibu na kumanya mono oyo itere tuga sobongai wiki ne moya ireko tunyaka batoko murekere ikorekenga mneke kura sorobongoroiga aseboniga abantu bonsi gose chiamate chitabwati omwancho basenka yabo banyarko bawutaregeta senke banyimbo kyamagena gusikogenda asenke ndinya gitariane yogembo likumanyanga oyo igoitwa no mwancho bogose tariere kuripoti senke na mbema gian soko TV kure gase kenyo kyo muchanga kiango kigotoka gaigase wodi ya bomba webunge ya machogo robe county ya Kisii retariane Dominic Onderi Nyabuto
Gotigana nayo mbuyamono musekirito Dominic Onderi asoroboti urwo ase obwikirano gusika mutwe abo bisabo botukikurwa ase county ya Nyamira ni goba yatindo kwira umubere umusacho yomo oyititwe na gutindekwa kibobisi ase nkayaye atamanyeti ose atamenyeti abo bisabwo ni goba ikase nkaya meshaka mainye imeyeke nyorukyanya muanga esabu county ya Manga na guchaka emerobiri yo gutindo kora umubere yo nakoyo irase nkendu ya Nyamira abo asobotuki bwachakire erikumanya abaikara litege kolekyo neganga ya kuna mahindi hapo mnaona, tukaingia kwa hiyo mahindi tukaanza kutafuta. Sasa tunaenda, mvua ilikuwa inanyesha mbaya sana, lakini tukavumilia, tukatembea hapo ndio sasa watu walipokaribia hapo pale nafikiria mumpitia hapo, wakajaribu kudunga walipata kumebaririwa. Sasa watu wakajiuliza nani huyu alikuwa anabariria hapa akawaja kwingine kule, a small section. So wakajaribu kudunga fimbo hivi, wakidunga moja hapa inaenda chini, wakiweka ingine pale inaenda chini. So wakasema hapa kuna kashimo. Chifu akasema tafadhali hebu kuarusa hapo kidogo tuone kama kuna kitu. Kuarusa hivi kidogo mkono ikatokea. Sio kirefu kubwa, ati walimweka tu shimo ya futi 1.5 hivi ama 2. So tukaona mkono umetokea na harufu ikatoka hapo kidogo. Chifu akasema hebu fungua tena kidogo, tukaona tumbo, tukaona miguu kiasi, sasa tukasema yes, huyu anaonekana kama mjamaa ndio, sababu tulikuwa tunatafuta mwananchi ambaye kwa sasa vile inaonekana ni kwamba aliuawa na kazikwa hapa karibu na Poma, na imekuwa ni jambo la kero sana kwetu sisi kama watumishi ambao tunapigania maisha ya binadamu. Imeonekana ni jambo ambalo si nzuri kabisa, na vile nimeingia katika Poma hii ni kwamba nilihusika karibu sana kwa kuwabatiza hata wengine wa familia hii, na bado jambo hili kufanyika limekuwa ni jambo ambalo limewasumbua sana kama familia. Vile mmeona wamehusunika kwa kumpoteza ndugu yao vile. Arena iya makweri ebarase y'abagavara bakubwatira n'abakora emirimo ase sector y'obochenu kurwa ase county au imeyense nigori tukolia rero basi oli omurubirio oyo guchikoene kia musubati teyo guchigusiria ubugima boigo gusiria omwana waye chingaki chokoibera ase boigo baruro kubolia guchi ase serikali enene koene ki omurubirio bobo bwenia oshango konyore abasubati chingaki bakoibera tomonyore murikyo ito Linet Nyambane na roboti orwase obwoimemono. If you never got a chance to live when your mother was giving birth to you, you'll not be where you are. What is it that you're passing a baton to the next Kenyan to ensure that you safeguard that life of a mother? Because we say a life of a mother lost is actually a life lost. And we are challenging the governors. We all know that the commonest complication of delivery and childbirth is bleeding. Blood should be waiting for mothers in hospital. We should not start looking for blood when a mother has started bleeding. Ase omoyega oikeranwa negati abagabana boigo abarayikorwa ase sector y'obochenu nigo bonsi bakwanire ase riogi erimo ryobuyaboreo bukobwaterana erikwenekia ebikoro by'abasubati gosirio obogima nkwera biremeyense. Every woman, every newborn, everywhere. And I think that it should be a mantra that stick to your head, to our mind when we leave this room today. Sitting down and discussing the loss of a mother or the loss of a newborn has been one of those very difficult moments for me. I think the most catchable word there is preventable maternal and newborn mortalities. Nigo abagabana bo bwakwanire emeroberi babekire erikwene kyango ikarani bare ekerenga kyo moroberi oyo. Counties have involved or they have partaken to construct and equip modern maternity and newborn units that are rising in number in Kenya
every day. Expanding community health system to ensure early identification and referral of pregnant women. Recruiting and training skilled birth attendants. Strengthening emergency and obstetric and newborn care. Integrating MPDS into county health plans and accountability frameworks. Ase nkwana yaye omugavana bwe county ya Mombasa eyasomwa n'omugavana bwe county ya Nandi igasingereire gukwanira buna gwikabono nigabasubati bagusiri obugima egento getabwenere tikobeo nigobono baruru kuburi gucia serikali kwenekia omuroberi bwobochenu osha nkoruoro bokoreri ase chinyagitari chechi dispensary. For us in Mandera, a dispensary is a very important facility for us. Dispensary, the border of Ethiopia in Mandera North or in Mandera West is Aga and Nairobi Hospital of Mandera. Ayuo nigachire chingaki abakenya bagendete gusegeta eserikali enene kwenekia obobwenia bw'abantu bonsi bw'omuroberi osha nkweneki ubore gochia ase abasubati bakuibora nonye nabo nigo mupira urutiro gochia ase chiserikali chechi county kwenekia musubati tayo nabo igo mwana tayo gusiri obugima bwae chingaki akuibora ngoripoteria Ensoko TV kurugaiga aso mucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Biamono musaki utulinet Nyambane na roboti urwase obwagare. Waziri w'obocheno ade Ndwale nigatebere gwetania abakenya chimilioni 25 nigoberi kira sumuru w'obocheno osha gweterase chisimi insi yo mwaka oyomo. Kaukwara sigikaro kigi science gyo kulingoria bintu by'obubweni meya Africa ase county ya Mombasa munyekero gobwe board ya Mariogo John Munyu nigase ensemo ya bulira barayi ba Africa koigikenibo asa Mariogo n'ekichanjo asa enekiro buno rugongo rwa Africa nigo rukugura Mariogo ibirengo ase birengo by'emirongo kyanda ase okorosigwa kwa Mariogo kolense mono. 27.5 million Kenyans at the tab of their phones register with the Social Health Authority in the last 1 year. That's half of our population. So universal health coverage is a reality and a fact. If half of our population are registered, and in that digital superhighway, we have a component with the Pharmacy and Poison Board. Number one, nobody can dispense any drug in our country if he's not a pharmacist. We are at the moment importing 90% of medicines and producing less than 1% of vaccines. This is a critical weakness we must address as a continent. Over the past 10 years, Africa Medicines Regulatory Harmonization Program has been the cornerstone of our efforts, building robust regulatory systems from the national to the regional level through guideline harmonization and digitalization. We have reduced counterfeit and fake drugs in our country. Thirdly, we have introduced in our system an app called Track and Trace. So we can trace a particular product, pharmaceutical product, from the patient all the way to the Goskomotwe abangina kurwase county ya Nyamira nigo bayirwo basemi goro yechinchira chingi ya cyo komenya nabo igo kweligeria amabaga asebirugo bya gisiasa wasiyumwe abasemi obwo nigo bwarwe gwaso musangerekano bwariganirwa ne kiama kya UPA eko bwatana na CMD go Center for Multi-Party Democracy democracy gati abarebekera na asomo sangerekano yo ngamono mo MCA Damaris Nyanchoka oyo oba esegeto gosoba esegetenene koenana usikwegena buna nabona barabwo bakoba abarayi amatuko yanke tumonyore murikyo itugusomusakyo ito Wycliffe Orenge na roboti orwo ase obwememono abangina kurwase county ya Nyamira nigo bayiro basemya igoro chinchira chingi ya chokomanya nabo igo kweligeria mabaga ase birogo bya gisiasa bakoragwa no mu MCA Damaris Nyanchoka oyo na ndoro mokwanyi bo munyakerogo ase kiama kya UPA asomo sangerekano yo wariganirwa ne kiama kya UPA ke kubwatarana neli shirika lya Center for Multi-Party Democracy nigo bayiro segetene na kwegena buna na barabwo nabo bakoba barayi ntubune pati ya UPA
nigo twachagaga Nyamira ase eng'encho yogocha gosemia abang'ina obuya bw'oborai na ribaga ria abang'ina ase oborai. Igo nigo twatwarire omokutano orenge omuya sana abang'ina babeire bakwegeriwa buna babwenete kwenyorera ribaga ase oborai na ase ebirogo ekero toranga ase engaki echichobochori. Jinsi tutakavyojiweka katika political parties ili wakati wa election na nomination ikifika tuwe we belong to a place. Onye buna abang'ina abange gotomenyete kari nturi kunyara kurwa lakini rero gotwisi bitwachaga guardian isauri twataka ukwanira oborai bwitu tubwate 2027. Kitu ingine wamama vile tumekuwa empowered. Vile tumekuja hapa we are strong. Tumeamua turudi nyuma. Ananake nigo Damaris Nyanchoka atebire buna nige kiama kia UPA kere nega ngene yo kobarenta abang'inamo bogocha umwaka 2027 ekero twarigereria ase statistics chiabere chigokorwa abang'ina osekuru ase county chetu chia Gusii niga abang'ina batigeire kirogo ekemo gioka kia obo women rep lakini rero nigo twegerigu na abang'ina na barumba bwente gochorwa kurwa ase birogo byo MCA bachoru nonye no governor bachoru nonye no senator abang'ina boigo bachorwe buna ababunge ose members of National Assembly. Ekina kitu abere to kwegerwa rero na abang'ina baire ribaga ekine chinga kiense yakire abang'ina baba bagotigu chikoni abang'ina besoki abasubati besoki no ena barabake erinde kiro monto enyorere ribaga ase eng'encho yogosoa ekemina neke kegocha mutu nigo boigo baira ribaga elio ko basaba babachora ba MCA bali bakomasira Mutiang'i ase bachori obuo boke bari bosio ase chiwadi bune elia Nyamaiya ekerenyo amona Nyansiongo unenchera ya moyo korokia obomo bomo Gusii abang'ina buna baro boigo ntwira ribaga eri ase ogwakera omusike Fred Matiang'i kera nere no arari twate abachikure chichiro nigo chirasogo pima na chinguru igo bono twira ribageri asogosemia abang'ina abu kurwasi chiwadi chenya Nyamaiya na abang'ina bekerenyo na abang'ina banyansiongo abuna bwa abang'ina mono twabwategaiga itukerio abantu abu baba ababui ebitorengereti gokora number 2 ntubwata ambiwa wakati wa kura vile wamama tutajihami na vile tutafaa ndio tuko supposed tukulinda ikura yetu mpaka mwisho. Kama saa hii election ya Kerenyo iko na vita kali na hizo vita sio saa mtu, tuko tu vita kwa kijana yetu Matiang'i na Ruto, sio ya Ongaro na Menya. Basabire tubanja kongano n'ekibesa elio gwaka chikura asenchira etabwanera team timo ng'ainwa chibesa nchiba ng'aina lakini mutwara stand chibesa ne cheto chiro chikarie chiepona asikariragira lakini mwana oito Matiang'i nere korugora ari momo obosoku acha gosekererwa acha agekoramwa abasaya boigo nigo babori gwetanga kurwa asogotume ko bobena bana siasa lekoreta chiburuburu chage siasa asemesangerekano ongea na bwana yake na bwana yake anampatia okay just go ahead enda ulisa kiti. Sasa vijana wetu tunawapenda sisi kama wasasi. Ukiona mama akisimama kuuliza usimutusi, msupport. Huyu ni mama wako au it is your sister. Tukikuja njia nyingine msipatiwe pesa kurangaranga huko na huko, hapana. Inko reporter ya Ensoko TV Kuronyamira eritariane Wycliffe Orenge. Arena yo asa ya batikirira siasa abarayi sira serikali bakoragwa n'umuchifu whip Silvanus Osoro mugachiwe kiama kia UDA Japhet Nyakundi mubunge bwensemo ya North Mugrango Josh Nyamoko n'umurayi bw'abang'ina county ya Nyamira Jerusha Mumanyi gati yabande nigo bagenderere kubeke kambi ase ward ya Nyamira kumusira omurwaniri wetere kiama kia UDA asobochore oboke Thomas Nyandika bagukwana ime yechiro ya miruka niga barayi yabo bagenderere kwegerera oburayi bw'umurayi bwense William Samuel Ruto nemeroberio ya magendero Igalia karetebeye ebeye omogocha buango litukerie likale buango mwategereye amuriere momongaini wati momongaina wati juzi nilisikia jamaa wengine walikuwa wanasunguka hapa ati wanasema UPA unane pati yomo ntogeti Mumata na UPA epatilito ya agoro kwa mosinyaliwo. Ekero tu abwate to problem iga kero mwana olio ngoro kuni jo siema sirete. Ekero tu agita sama tanga. Omo governor ga tebete ga ko ba acting MCA. Mwana ko raga uja kale ga seyu. Na ndo wana tola tere candidates za UPA. Ntoko muskonero na leo balegas. Konya gogo itege ntokia omano oira ngora. Dalibo. Ekera tutaka tekero
Kirenga. Elindo chukua chikura. Na inua bani na mora. Morenda abana baino mnatua bungire tisukuru. Denda abana kabisa inare chukumwenene. Elindo litukelia nyara marembe ochukua kera nyandie kagenda ki. Tigeta chane. Tigato tie mane. Tokoreki. Tore tena basani ga. Mwanchara dire. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose luboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko
Oye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Wancho muriria karibu na inde tokandira kwemanya amaya asinchira yubwekiranu ase obotuko bwa bono iga gusika mutwe omo waziri oleba Alfred Mutua nigaburira abamenyi borogongo rwa Eastern kubwatira ne serikali ya Kenya kwanza elio kwenyorera amagendero. Mutua nigaya kwa naya asitaro yumrai wense Dr. William Samuel Ruto ase county ya Kitui ase umrai wense abwatuka title deed na kubairira abamenyi usina kubalira abamenyi basemi yuchire cyamagendero buna ukoba roselie chipara chinyumba cheligo lirense gati ya yande amange omurikyo ito Deborah Kerubo na roboti orwase obwememono nase county ya Kitui tinga kiomurai bwense akoretaro ya magenderero asensemeyo umuwazili oleba Alfred Mutua nigate babuna orogongo rwabo kamba ndoli wanchirana kwa baisiko ya serikali ikiagera ni gorwa peireme ya serikali ya miaka yonsi. Sasa sisi tunafanya nini huko kwa opposition? Hii tumedanganywa kwa muda mrefu, but enough is enough. Enough is enough. Hawa vijana wote hapa, hawa watu hapa wamechanuka macho. Hii siasa ya political poverty strategy, ina hiyo siasa ya chenga hapa ya opposition, sisi hatutaki, sisi tunataka maendeleo. Asenkwana yomurai bwense William Ruto nigabene krea menyi bense meyogo tiako baroseria chibara chinyomba cheligo lirianse chichiro ne chinyomba chibaro chiaboro kiwa boigo nigabene krea basaya bense meyo konyore meremo chinga kiaro chitaito didi ribweyemo ne chimisano. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kitui County pamoja na Mwingi pamoja na Kamuongo. Nyinyi mnanisikia? Na nimekuja hapa mambo matano ya muhimu. Na nataka mnisikize kwa makini. Si namna hiyo? Jambo la kwanza, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya barabara yenu hii. Tutakuwa na mpango mkubwa ambayo italeta ajira kwa vijana, lakini tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels. Mimi nimekuja kuwaambia watu wa Kitui, serikali ya Kenya tumetoa 15 billion shillings kupitia kwa housing fund, ambayo sasa tutawajengea nyumba 6,000, tujenge soko 11, tujenge hostels ya watoto wa hapa 6,000, tuhakikishe ya kwamba hii Kitui inabadilika. Muliniambia ya kwamba wananchi wengi hapa bado wanaishi kama maskwota. Mtu anaishi mahali lakini hana title deed ya shamba yake. Leo mimi nimekuja hapa na hati miliki 15,000 ya watu wa hapa kwenu. Omokonyi bwomurai bwense Kiture Kindiki nigamwoko boko murai bwense asoko gendera kolenta magenderero asenseme ya bukamba asaburi abamenyi benseme yogoso ime ya serikali chinga kyomu governor we county ya Julius Malombe asingirira gotabuna chinga kiechi nicho gokorera abakenye meremo. Tunakushukuru kwa sababu hii barabara ilikuwa imekwama for more than 8 years. Na leo tumekuja kusindua kusikanishwa kwa hii lami yetu kutoka hapa Kamugongo mpaka Kandwiwa, na mumesikia rais amesema after that atatusukumia pale Kyuso iende mpaka Seikuru na baadaye ifike Usweni, ifike pale kwangu nyumbani. Ndio kuwe na shortcut ya kufika pale kwangu nyumbani. Watu wa area hii we are one. Ama namna gani jameni? Si soko ndio hii? Si rais ametujengea soko? Si umesikia title deed na stima? Sasa ni wakati wa maendeleo. Unasikia? Wakati wa kazi. Aya ni gakoreka chinga kiense ya Kenya yiroberetie gosoa sobo cholie banene bumwaka chiri bwibere ne 2025. Masoko ijengwe. Maji ipatikane. Mwenda Kewo. Kewo. Deborah Kerubo, Ensoko TV. Arenayo yetara yomurai bwensa sorogongoro ukambani mu waziri bwa mangani chise chesko Musalia Mudavadi nigaruro kubolia no kubwaterana kubwasyo kwase chobisi au che serikali eriko ni kichire chonsi che serikali ya Kenya kwaza ngwikirana chiribosi bwo mwaka w'echile 2025 na ibere Mudavadi ka kwana sigi karo gya kabere gya National Development Implementation Committee NDIC kyo mwaka w'echile 2025 nigatebire buna emetienye tigarete ne yengencho yokwenekia obokoreri ubuya ase serikali wetera soko bwaterana kwa barai. We are now
20 months away from the August 2027 general election. This remaining period represents the most critical phase for the administration to deliver on the promises made to the Kenyan people under the Better Plan. Kenyans' expectations are higher now more than ever. As leaders, we don't have the luxury of time. In 3 months' time, we will enter the penultimate stage of the administration's first term, which calls for greater urgency in service delivery. Amidst all these pressures, we are alive to the headwinds from the global economy, waning development assistance, mainly concessional resources, geopolitical changes, and uncertainties arising from the ongoing trade wars. As a result, we must become intentional in our external engagements and push for expanded trade and investment opportunities and innovation-led development. Internally, MDAs must intensify their focus, accelerate implementation, and ensure that each program produces visible, measurable results that touch households, communities, and the economy at large. In education, there have been interventions that have produced remarkable results. The school feeding program, for example, has been a game changer. In 2022, there were 2.2 million learners in our schools, but with the introduction of this program, the number of learners in schools rose to 2.6 million in 2025. Furthermore, we have constructed 23,000 new classrooms and employed over 76,000 teachers. Ase egekare kiboigo kia National Development Implementation Committee NDIC mu waziri w'ikiganche kenene John Mbadi nigaereire merubirio serikali yabikire asugwa kana esira yense. Actually, current account deficit is one of the contributors to the fluidity of the currency. When you hear people complaining why our currency is basically stable, tell them it's because our current account balances are also stable. Actually doing better. We are doing better in terms of exports as opposed to previous years. You can see the exports are growing. Our forex reserves is showing, is very healthy at 4.9 months of import cover. Remember, the East African community rate is 4%. And we are at 4 months. We are at 4.9 months. At the same time last year, it was at 3.8 months of import cover. So that has also ensured that we have sent a signal of stability. And therefore, you don't expect the shilling to depreciate, because the shilling can only depreciate if the demand on the dollar increases, and therefore, when you have a strain in the demand for dollar, then the shilling would lose ground. The other reason for the stability of the shilling, because the next slide is also about the stability of the shilling, which has stabilized at 129, is because we haven't demonstrated or sent a signal to the international financial market that we are not likely to pay our debts. We managed early this year to liability manage to pay 2027 Eurobond debt that would have fallen due in May 2027. In fact, a few weeks ago, we again paid the bulk of the 2028 Eurobond. And therefore, from now to 2031, we have no pressure at all in terms of external financing of the commercial debt. So that is why the shilling is basically stable. And you can see the stability is not just against the dollar. The stability is against other currencies, the sterling pound and euro. You can see the gap is basically the same. So it is not about manipulation, as some people wanted the world and everybody else to believe.
ase ensemo yende magiga yomurai bwense Daktari William Samuel Ruto kubalire ira abamenyi bekenyorogia Ilimeshuki ekyokerange nenkayaye imya transmara yokubabekera chinguru cy'umurero ase chinsemecho niga abantu batatu kurwe kenyorekyo bana rigwe n'abanyanyimbo magiga yo gusagana n'abamenyi be chinsemo echo ase keriye agatebekana nigo batukarete bakwe bemerande yokubeka chinguru cy'umurero ase ensemeyo korengana no mobisa Samuel Saidimu niga teberuna abakagerwa bwibi bwemerande na bwemerande n'abanyakonda baterete umuruberio oyo ochakiwa gose oganiri guchakiwa se ensemeyo eri kubakonya n'echinguru cha umuriro. La kwanza ni kushukuru area chief Bwana Samuel Saidimu na OCS Kilgoris Police Station kwa sababu wakati chief alipopewa habari na mjukumi alikuja kwa uwepesi na OCS pia wakakuja kwa uwepesi wakaweza kunasa wale waizi ambaye tunashangaa mhusika mkuu ni yule ambaye alikuwa anasimamia hiyo kazi kama supervisor ambaye anaitwa George Omolo, lakini tunashukuru sana vyombo vya usalama kiongozwa na Bwana Chief na pia OCS. Jambo la pili ni kwamba tunashukuru Rais kwa kutukumbuka kama majirani, kwa sababu naona ya kwamba hapo tulikuwa kwa giza na akaamrisha ya kwamba tuwekee stima kama majirani, lakini imekuwa sasa huyu jamaa anaitwa George amekuwa kisungumkuti kwa sababu tangu aanze hiyo kazi mwezi wa 3 hadi wa sasa hakuna tumaini ya hiyo kazi kuisha. Kwa hivyo tunaomba usaidizi kwa serikali waweze kuingilia kati ili kwamba hiyo kazi iishe kwa wepesi. Tulipewa na rais project ya stima, alisema kila jirani wangu awe na stima, lakini mahali sasa tuko hatuoni hii stima ikiendelea kwa sababu kama vitu zinaibwa itapatikana tena wapi? Mwita OCS Kilgoris Police Station, tukaandamana naye tukampata watu wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwingine alikuwa ametoroka, ameepa akatoroka, lakini tukanasa watatu. Currently tukaleta mpaka kwa station, sasa kwa station Kilgoris Police Station, of which kesho watapelekwa kotini. So tunashangaa supervisor ambaye amepewa achunge hii project ya stima niye mwenyewe ndio sasa amekuwa mhusika mkuu, anaiba, anauza vitu illegally, mawaya stima, cables. Mbeleni alikuwa amehusika, ameuza drum 6 na black cable drum. So tunashangaa hii maendeleo stima tumeletewa na Mheshimiwa Rais Ruto kwamba tuweke stima, lakini walagai wamekuwa kama huyu George supervisor ndiye anauza na turudisha huko, na tulikuwa tumefurahi, wananchi walikuwa wamefurahia, lakini awakora sasa wanaiba vitu ya stima wanauza. Mwancho muligereri aina maya yensa eyamo ya bono botukasi nchira yobwikiranu na gwikira buno tukwikira omwerio bwa maya buna basake baito bayariganira gose bayarigania aseri tuko lyararigima kode chinsa isato ningerane na yande amange gendera kwegokya nemero birinde yensoko tibu rosumo gusi asobotuko bwa bono elitariane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.